obzirom da sam dobio jednu kritiku od druga bombera iz Intergalaktičke federacije, sada ćemo prvo pročitati jedan komentar druga Feniksa, također pripadnika i velikog člana Intergalaktičke federacije. Kaže on ovako, vidite što kaže. Da, gravitacija jače privlači teža tela od lakših tela. To je rekao. Evo, sad ćete vidjeti. Znači ovako, kad se četka rastavi, naravno da gravitacija jače privlači telo veće mase. I to se pokazalo na tasu vage. Bravo, Feniks. Bravo. Svaka čast. I ja nisam bio lenj, pa sam zato uložio novac i platio profesionalnog kamermana koji ima super slow motion i super giga mega modern telefon i usnimio ono što će debunkovati Feniksovu izjavu koju je 2 puta ponovio. Kada ćete, znači, naravno da gravitacija jače privlači telo veće mase. Kad se to piše, nema laži, nema prevari. Evo ga, da, gravitacija, evo, da gravitacija jače privlači teža tela od lakših tela. Bravo, Feniks. A sada pogledajmo eksperiment. 40 eura sam pukao, baju mu. Šokirao sam se kad mi čovjek rekao cenu. Pa pređimo na stvar. Znam da želiš to i ja, niko ne mora da zna, samo ti i ja. Osmeh ti mi daj, neka to mi bude kraj, dođi spasi me, voli me, samo voli me, kao da je poslednje noćima da zove, voli me. Feniks, kao što vidiš, ipak gravitacija ne privlači jače teža od lakših tela. Jer ona i balon crveni imao je pa jedno preko 2 kila vode, a ona je žuti, to je zeleni, imao je možda nekih 100 grama, maksimum 150. Nek bude i 200, ali nema, bilo je 100 grama. Kužiš? Pali su istom brzinom. A kako je to moguće, ja stvarno ne znam. Možda je do te profi opreme, pa neke veštačke inteligencije, prilagođavanja, neka, ne znam stvarno, ali anyway, bomber bi trebao da da objašnjenje, obzirom da sam zbog njega i pukao pare. Tako da, bomberu, javi se i pojasni. Hvala na pažnji i na odgovor. Ćao.